Dani suncokreta održat će se u selu Batuša 12. jula. Organizatori manifestacije su mesna zajednica Batuša, Kulturno-umetničko društvo Vlastimir Živković iz Batuše i Centar za kulturu opštine Malo Crniće. Pokrovitelj je opština Malo Crniće. Ako je Kamenovo selo pčelara, onda je Batuša sigurno selo suncokreta. I svuda oko sela nalazi se suncokret koji doduše okrenuo glavu od mene, ali ne zato što mene ne voli, već zato što traži sunce i zato se i zove suncokret. A u Batuši napraviše svojevrstan praznik suncokreta. I koji je po redu ovo festival suncokreta? Dobar dan svima, ovo je 14. po redu manifestacija Dani suncokreta koja se tradicionalno održava u Batuši. Manifestacija ima mnogo karaktera, pored od verskog jer se održava na Petrovdan 12. jula, pa je to ujedno i seoska slava. I da kažem da sva udruženja koja imamo, znači fudbalski klub, Kulturno-umetničko društvo, mesna zajednica, udruženja žena, svi uzimaju učešće i tog dana prikazujemo naše selo u najboljem svetlu. Šta ste sve to planirali? Kad počinje program? Gde? I imate li neke zvezde večeri? Da, ovako, pa program počinje od 14 časova poljoprivrednim jednim edukativnim kongresom gde okupljamo veliki broj poljoprivrednika iz naše okoline i celog regiona. Onda zatim ide svečani ručak za zvanice. Od 18 časova je izložba tradicionalnih jela i starih zanata koje će ocenjivati stručna komisija. Za sve to vreme imamo takmičenje u kuvanju lovačkog gulaša koji će također biti odabran najbolji i od 19 časova kulturno-umetnički program sa velikim brojem društava. Imamo par društva dolaze nam iz Vojvodine i naše kulturno-umetničko društvo iz okoline. A šlag na tortu? Šlag na tortu je ove godine smo zamislili da malo podignemo jedan nivo manifestacije, pa smo, da kažem, počeli od jednog našeg, da kažem, dragog pevača i neko ko je pevao na dosta slavlja i verujemo da će publika rado doći na njegov koncert. Njegov ime je Ljuba Lukić i koncert od 22 časa na letnjoj sceni iza Doma kulture. I za one zaboravne, da ponovimo, kad počinje i kad se završava, ako se zna? Da, program sa kulturno-umetničkim društvima počinje od 19 časova, koncert Ljube Ljukića od 22 i trajaće do ponoć. A pre toga ko voli gulaš i stara jela, neka navrati. Neka navrati u Batušu, svakako jedno popodnevno lepo druženje sa, verujem, dosta posetilaca i jedna lepa uspomena svima iz Batuše.